was no longer the same after having 2 wives under one roof. This is the story of my life. There's something about my stepdaughter Kefilwe, kazi iyosala nkomo. What? Mohle. Hayi nkosikazi man. Yabona uFifi. Lengane le manje usebenza ngosikhandla futhi usmart. Yabona nalokuhle bakhe lo. Ngasho ngithi ubusukela la, uthathela la kuwe la. Hawu uyabona Jack. Nara, nare thungu tsala la kredi vula serious. Serious manje. Noma yini na uzonela uthunga kancane. Noma yintoni naleyo. Uzamele ini. Sansa. Kumele sihambe thina sine business to run. Sisi. Ukosa ka morinyaka. Ngaro o kana ka mo toilet. Ungamthunga stroke. Miyeke sina samakhulu ntokazi ngiyabona ukuthi sisikhwanda emshisayo. Kumele ngiclear something nje. Kanti wena babakhe azange ngitshele ukuthi la ukhalisa msicathu. Yithi sisingilungisa. This is my house. Angitshengisa. Le room lele kuyo. Ngikhe ngemali yami. Le ndawo uhlala kuyo everyday umnyomfa udla kuyo la kitchen. This is my money. So angeke ngitshele ukuthi ngenze ini. Ungiyeke yes because lento ngikhuluma la kumele ukuthi ngitshelile lo mfazi wakho. Papa. Elikuthise yapha. Eyiba. Ehle kwenzakalani la? Kanti ngitsheleni nalotho. Ngomposhate umyeni wami. Mantando yini inkinga yakho kuhle. Lalela la. Yabona ngabe unekinga ne. Saboqonana nami inqobo. Ulisa umfazi wami. Yabona yazi ngikhulumela ukuhle ngathi ngizothatha unkosikazi yesibili. Nana usavumelana. Udliwa yini lo? Ngingasakhuluma ngendodakazi yami. Nangazi ukuthi ikinga kuphi namathi sobaba wakhe Jesu. Ndodakazi yami. Last time I checked thina sinengane eyi1 which is uNtando. Le indodakazi ifika seyimama bele namabele Fifi, Mantano phuma ngizokutholela wona. Ngithe phuma Mantano. Fine, ngiyahamba. Ngidlisile wena. Lalela la nkosikazi. Ngiyethembisa ngizolungisa ngempela. Yabuya lelo sokhuluma naye. Ngeke uthinde. Kamfani ngithi ngingena phela umsele hawo. Abalungise nje impela. Hawa. Fifi. Papa. Mona lady ne? Okay, lungile nkosikazi. What's up, Elvis? I get more monna go tshwana le wena go loka o tswa le kae. Ga go tlo go nthuša magetlo mantši. A ke tsebile gore nka go leboga ka eng. Gape re ne matšatši a maka a mararo re sa je. Ke tloga ke leboga kudu ka dijo tše. Mabr, wena o ra fela mabr. Tše ke lo tše dinnyane tše. Nna ke motho a rata go thuša batho. Gagolo motho o tshwana le wena so. Bona. Wa bona mo gore wena we. O ka rolana go mo lego go nyaka. O se mabr. E mabanyane mapele. Na ke nyaka wena. Wa tseba re ke nyaka mang. Ke rata morodi ya gago. Ke nyaka go ja lehumo la ka le wena. Ka fela ka ntumela seemo sa ka mabela wa sta change. A o tla nthuša. Bona moredi ya ka mo botse. Bona ke gopela o dule ga botse ke ya go bolela le wena. Ha ke sena go bona nna le wena ba ilwa.
bona fe bona ngwanaka gore monna yo o re direla eng selo se ile gore le papa wa ba ka se kgone go se dira gale monna yo a ka re thuša kudu e fela ge wena o ka mofa monyetla jaaka moka je di matso go ngwana gago nna ke sa gore ka biri tlosa letsogonyana la gago mo go nna tlosa letsogonyana la gago mo go nna wena o leke gape o ntshware ke tla go lela go bala o nthaete nkwe nkwešiša wena ntate Elvis ga ke tsebe gore ke eng nto o e tlhakantšhang le mamaka e fela nto le tlhakantšhang e ka se direge ntho ngwe le ngwe mo o nyaka e tla ba fresh o tla phela bontofontofo student ona koetsane student ke leketseng lapa lageng o re ka koisa le tla phela ga monate fela ge fela lona lekinyaka o kgatlhole student tla borata student a gone motho o kgopetseng go dira se tsa mo gone tšhelete ya gago student le wena tsa ga ona tebogo student le diaparo di diapere ke tšhelete ya ka student le mane a gone motho o kgopetse go dira sewe o sepetse jang Bridget ba ntšheletse Bridget wa tsela keng ga se la go e banna Bridget a sanke ka re go ka tsela ilane ke gopela o le morodi ya gago ga ke tlo dumela tsela e ntlhapaola ka yona ne ke monna go tlhomphega nna se ka e seriti saka ga ke rate tsela bolela go nna ka yona rakwana ke gopela bolele le yena o dileng Bridget ge o sa dire seng ka taba e ATM e tla tsewa ke moya ka Elvis monna yola o re sa motlhompe ka re ka mo motseng o re a robala re a ja re ja mang Elvis go fetša wena mola wa ka ditšhila fela e le gore ngwana mohuta mangwe wa nrata mama gore mo išia le monnone a ba ntshwara ka mokgwa se mo tlwaelega goba ga o na le taba ga o na le taba kere jwale ga e tla ko go botse yena monna o mo tshepago o ne a go roga goba bonya ka gore umola ke matho mo tshwara ke motho wa monna we sa tlo itia ngwana wa tseba gore re je re robale ka motsengwe ke ka baka la ena monno go njwala ka sehlola e tla tlo re rekela dijo ka lebaka la gago o se tlela go ba rata go mpone ke segola ka tseleng nko o tsoga borokong ba o tlela ngwanenyana nna nka se bile ngwana e se tlela go tshwana le wena ngone bona gore wa tere marata jwang o tsetebeletse ko se iponeng ko wa e thata o tlo botsa nna ka lerato o jara roba le lerato tsamaya dithaka tša gago di na le dikoloi ka montle ka mo o tlo botsa nna ka lerato Ngwanyana a re hiri ngwanyana ke itse a re na mmereko fa a re hiri le ona a re interested ka dilo tse o dirisa hey what a lovely surprise
Ezzy, I never thought I would see you again after how you left the last time we saw each other. But anyways, I'm glad to see you. Would you like anything to drink? Tanto bophelo ba ka bo tlhakatlhakane. Ke mišeditše go betša ntho nngwe le nngwe today. And ke a o ratang tanto. Ka go na le o mongwe ke mo ratang ka ntle le wena. Ke ne ke nyako ba le wena fela. Yes, you can talk to me. Kgopela ntshwarele maloba ka behavior yela yaka. Ke la ka ntšhetša stress mo go wena. Mara ke tsebe ke reng. Ke mišeditše go betša ntho nngwe le nngwe. What a long day. Stu, are you okay? What's wrong? Ke tshwanetse go sepela. Oh, okay, but firstly, let me introduce you to my parents. Mom, Dad, this is Stulile, umngani wami, and Stu, these are my parents. Hi guys, ke Thabelo le tseba. Ke tshwanetse go sepela. Stu, Tholile